o shada ka so o media men cast I wouldn't be intra Bawumia vice president the bodyguard mo shini na ho ade ne papa me ni mo because me ni sankofo no enti na de bia me ka say me Ghana no obi e no obetimi di ne sanka freedom fighter liba Allah yes I mean na sometimes I obi e ni ho even including a Kufuado including even a friend John Dramani Mahama obi e ni ho because nkofo no aye no mo ye adwuma wo mo pe no kre eji onim se mo osifo no buafu no bodyguards wo no buafu ana wo drimika aba be gina platform the same platform no so ana obeka so wan kasa na na say MPP there mo osifo wo oboa me the video no come vice president the bodyguard no Abrantia ono so America oye me refini din otaye oka about Islam ono so ne call for ne omo ono so asane videos ni bia koma ne nanfofo mo osifo buafu MPP it is so fast no dream ka be patch ene ho amegina rather up mama there me pesa bi kaji da say up mama simafa Dr. Kafra na me hwese nka ayi ni betumi aba entimi mo still enti no de yanko Sem kura sesem no mo betena ha bedi ye no me say onye mo osini Avram no onye mo osini nti so odwen say obe use way e de akope mo osifo sympathy a onko kantre ni twa asidi so onfa nkwasi asem free social media na ya bre no me say so obi dwene say Avram mo she oye mo osini a onye mo osini Mamprusi ni mo osi enya de kro unless I need mo ka kire me say mamprusi for ye mo osi for. In any case, the last time I'm commenting about this case, me ka kire mo say me to way sabe me ma me ye fantini ntimi ye fantini wo a wo hwe me e bia papa ye nkrani nti wo ye nkrani adan na wo di omutumi ka say wo ye nkrani wo ye kwawuni wo ya santini ahwa igbeni ahwa santini no acha chimney no mutumi kaka achem sakawa mafia eno de na ejimefo bi egu social media say yente ye fra wo president ya wono ne kodi ano ba na ejimefo bi te say mo manya aduane adi no mu begina ho ye manim say mo maame no mu jimie ebe kan say eno de ya adepa ye fra papa no achem sakawa de ma hunu say any social media person sorry say aden ye frɛ Kufuado achem sakawa ye di achem fo atem Captain Kwadwo Bodanfo ekogina wa no wodi achem fo atem no ne ye nya latankura mmoa bi ntwammoa bi te sɛ mo egina ho support wo mo sɛ more fire aden na achem fo so unrise achem sakawa na achem mafia na achem dwarf sankwasi asem na muka ye ni nina no adan na achemfo ne achemkwafo ye no mbremu yeso ye nsori se sabe ye de hye na mo ye ne saa ni ntino yeso ye betu agu abonten ne yeso ye edede ne yeso ye de tribal de aye asantofo abon mo el ne mo al ne mo problem mo el ne mo al ne mo problem mo kan dididi asantofo atem de sra asantofo de bia enti na kobra asante kotokoso ma ne homere so no no so nka se mu di ye ho fa uniti no yeso ye de tribal eba e dia ye de enfantefo de concept fo enfantefo de mo ye concept enti na yeso enfantefo ye nsori se hey ya ma obi mfranya concept for bi onti no wo beka say bia so beka say ye tribalistic ye no beko ena memnuanu ma igbefo a Ghana wo bia didi igbefo atam ye megina ha e ma medwa ye num wo bia didi igbefo atam ye didi asantefo atam ye didi nkranfo atam ye didi ne da ye didi ye ho atam wi a yase akomox yakobo mpa ye benum koko anum koko ye bedi tuoza fi ye didi atam wi a wo mo ye fast na break ye fast we live together ye nka so obi nkotwe se kan nkotwetio na oye beifo na unnim nyansa na adwen papa ni utirimo ma Ghana ntino adia eboman is what you guys propagate Ghana for de bia me ba me ka kire mo say hwe
Say, Mama Yama, a Jimmy Phoebe to say summertime or me page so I may be blocking the Sabria because many information say, summertime your way. Or yes, I couple of where Jimmy for now, your Diomuko school, a young co school. Ya ma minimum, I'm like, ya papa, no, ya the bike, ne ma high, at the dad, then 2 of the Didi, a Hosani, at the woman, more bit to say summertime. Ain't your no one guess any Diana, mamma, the woman, Quajo Berchi, Quajo Berfi, Quakuya Boa, Yawata. Frank Frempong said the papa na ya de to no e san se why Jimmy for in society nintino or no anka se ni din was so mpebio and no about social media your friend summertime social media who bedi Juma papa wo ho a umfa within you. So when yansa ana wo bedi Juma papa on social media umfa within sie o ma me awo wato din kama ama udin no enam nkwase asem a wo bedi no social media a wonim se wabusua padi kura hu a enye nde o papa ne wo ma me hu a enye o mo de se o mo agya o mo bakwase ampani ma na betena social media ejiminti enam se wo mpese ebe hu senti ne wasese udin ya na de ya Paul no yemfro ya Paul bio ya fro Ricky Blaze ene de ayi ya da kwa na o mo fro no yemfro ya da kwa bio Ediben ye frau killing all for the slave queens. And I would the sound kwasi ajini na she utiri no but down for me to say Jimmy Phoebe a but down for maybe to say Avram Bemoshe and there or no na Ghana for mu betie no amanto kwesi Ghana. Na me nuanu mosifo na me nim wasem. Me nuanu mosifo me pa atwa tag obi oyi because some of you have been calling me. Me nim nuanu mosifo wasem. Because they be a me baha. Ebe ka kire mo say. First na ne yaka say na we free ha. Na we for no. Me nuanu mosifo ye twam o. First na me free ha. Na ye free ha no e twam sa de no. It doesn't hold. Sa de no e hold bio. Ad couldn't e hold bio me sa kire mu say. Mo amoya mosifo a ene Mosi honorable Hopeson akọ bomo enu ntini mo bu afu a mo pese mo twa Hopeson ntini me bisa mo question. Mo kro mo fo, mosifo. Do you just marry only Mosi people? Are you telling me say right now if we come to Ghana, we will not find somebody a sebe in prediasa or ye Mosi ni awawari asantini ana. Ye hu bi wo Ghana. Na ka mo ye nuanu mosifo. Se mo be sua Ghana history ni here. And come on, be crown fast hard and nada mo say na we pepe ni na we Mosi ni na we say. Many anu Mosi for our Ghana san kamu sua the history of Ghana here. And come on jina me Jimmy for basashi ade ankwasiafo bia ya ton aduro wo ka mu anye ye. Ya srasra ade wo ka mu anye ye. Ya Kenya mesam wo ka mu anye ye. Ya sorry tia the mighty warrior great in battle Nana Nyankopon his excellency the president of the whole world. Osoro hene oba de Nyankopon to trobo sunyame amosunyame amowie nyame